Dayta si mamputa ko nagapudya palengke. Agluto akpay lang ti kanet masadutak ang agluto. Dayta sardinas kin ka balangag na ti sida ko. Jak mga gluto datoy pangbitan lang yun. Irehit ko lang yun dayto kuan. Ipapudot ko lang yun dyan ti microwave. Dayto yung sardinas ko. Dinagas ko tatay kinatanin ta. One time ko nga talaga gluwang. Agalas 2:00. 1:13. Dayta. Ikabil ko lang tata microwave kuan. Awanan linot tuan. Talagang nabannog ako, mabisbisina ka. Nagnagnaak nga tadya palengke. Manipod palengke ingat ti balay may. Dayta saka kilnata natamot na iti kuan kangkong balangag. Dayta mati kayat ko nga luto ti balangag kinilnat. Kas nakilawon mat daytan. Dati nakaisanayak nga sidsidan ti ubingak. Dati nakasanayan niya kakabsat idit puro natnat nga kinkinilnat. Dati na naghihilti dayta. Kasati pampamayak igalipak latay ti lasunan mabatiton sakoy kan iti paminta bugoong ken suka ti artem ay nakaimas kasta mo ti pamayan nyo padasin nyo nagimas si kayo atay kag ti paminta na kaya kasta iti naimas nga luto na iti balangag kaysa igis-gisa saka artem dayta nyaki di imas na naya nyan agkat-kataya kon ti kuanan angot nan saka bugoong nga boneless ti kabil ko nakaimimas ay na apo nagbaglo si ka angot na pa ilang kumakapangpangana kon ha nya ka ngay tata nagado ati makangko tata man may bus ko din na po ko adyan na po to nrehit ko lang matin dyan ti ko rice cooker nata mabali na data sardinas kon balin ko ti manganan nalpasan sako sabayan mo iti kape itimplak mo ti kape tapno nadamo ti pasinasinamit na taon ti sabak nita nung kagudo lang ti sachet ti ikap-kapyek badi kay ti adunay tano hang natapang tano siyempre no adunay hang healthy at least adama ko na nga kape nga napamag ko at least daraman na kape o rebasit lang sakop kada aduti ko na danom na tapnon hanunay nga tatapang garon ang kuyikan ti asukaran tapnon di kastakit ko mas healthy basit kada mantayon nya nga nalpasoy nagbit nga prepare dato sida diba nagimas dato yung napuy ko nagapuji restaurant in take out di alaga nagimas si kayo daraman na hindi ka mo no niya tingkab kabil tatapay ta nagraman adun sa mo ti bitchin na at nagimas dato sida mariusip aya dato dagiti pada kay Lucano kay kayat dati kasta nga sidsidaan sigurado agtiltil munda tattan iti sidet na dayto dagita pada kay Lucano agita Tagalog han tamahilig da dagita iti natnat ay inggis ay napaw napado ko na yan ti bugong nan si kayo medyo napado ko na yan saan na bak sobra aksanot kay ang balay hang kunay isaw-saw na ang balin pa yung gamitan ito na rapi di dyan bugong nakaim imas si ka sublik na yatap ng bugungan no lang daraman na tapos apo dapat pasinasinamit lang ako kape although hamot unay nga so nasamit siya kape nagimas agka-partner mo tata sardinas kan data kwa data balang nagimas tayo na healthy mo tayo healthy mo tayo kono sardinas adamot ba itid na kanong ako nga vitamina kuna ni doktor basta maunay ang inal daw di ba na process data manuak mag si dati kwa iti sardinas yung dayta natin tinaldong talaga kurkursonada dayta manipod pa dobi nga kurkursonada ka talaga tinatingin lalo no kinilnat na kasta dayta kwa kasta no may sa hakit ti balay may no rumwardam amin kasta agpanunudak man niya ti sidat dayta balang sidamin to no rabi dayta kaya lang, inyad adok tigim matang, ta siyempre, pangal daw ko tidad duma. Talaga mo, gatang kilam amin mo, tanama di mo ta. Siyempre, provide na mo, tuy ka na. Dahil sardinas talaga ginatang ko, sa $5 lang mo. Sidakpay no rabi, daytan.
Indo no rabi kastamot lang, hadya balang nga si dami no rabi Siyempre, mangilasin at tumanan tikil nat ko tenja kay tinggisa tay soda kay kayat da tinggisa. Atay aglang langoy iti mantika ya. Jak kursunada tikas ja aglang langoy iti mantika tinating. Isoter aramidog. Mangilas-lasin ako iti kuka. Ikil-kil nat ko tatta ada kamatis ko pa ita. Nalipatak tatay ngayon kabil tatay so nga pangrabiin isumot ti kabil ko tat nito no rabi ti balangag ko maneng sa kada tamat lang sardinas siyempre tang kumot may bus amin data sardinas ka nung data nateng ti talaga nga ibus talaga mahilig at tinateng nagadok ti makangkong nateng atin na po yung kumaybos amin ito no rabi nga minhana mga tinapuyon natinglaan ti kanakon kan data kwa Neta sardinas ko. Jaka ti mga ti napitirabi na siyempre nabsugak tatan, di ba? Nagadokin ng kungin na po yan. Madi ti mga tirabi yung night. Madi mabaling. Bulbul hula mo ito na. Ilocano lang aro doon. Mariusi. Madi kano mabaling. Hanga nasayat kano ti mga ti adungay na po itirabi. Gusto nga umdas latan da din alikuan. Natin latan. Di ba? Siyempre iturog mo. At least ada nagyanda tapito ka. Mayat importante. Dara. Sige. Pakilike yung mo ito na dito yung rodan video ko. Nanya. At nanti kasta kagagayim tayo. Awan ti babalin. Gusto mo dati dapat i-vlog ko pa ilang pantanangan ko. Sigurado dagtil mo tilmon dita. Kaya mimas dito balang. Baglang kada kayo baga ni Dr. Ong at igayon balangag may sa nakapipintasan anateng di ba ado kano ti minerals nga may tug na dayto data amin nga minerals dita. Okay, thank you for watching Garoden ha. Bye bye, chup chup, mwa mwa. Bye.